Memulai dan mematikan ECDIS. Untuk memulai, menyalakan workstation. Setiap workstation dinyalakan dengan menekan tombol on-off pada konsol. Windows Transact Integrator akan dimuat. Kemudian untuk menjalankan tugas ECDIS dari utilitas Transact Integrator, klik tombol ECDIS. Saat tugas ECDIS dimuat, window inisialisasi akan ditampilkan. Setelah program selesai dimuat, layar tugas ECDIS akan muncul. Start workstation. Each workstation starts by clicking the on-off button on the console. The Transys Integrator window will be loaded. To turn on the ECDIS task from the Transys Integrator utility, click the ECDIS button. While the ECDIS task is loading, the initializing window will be displayed. After loading the program, the ECDIS task screen will appear. Untuk mematikan ECDIS, yang pertama menghentikan tugas ECDIS, yaitu gunakan tombol pada panel config yang terdapat di halaman atau general, klik tombol exit, kemudian konfirmasi pematian ketika diminta. Mematikan workstation. Untuk mematikan workstation, klik tombol halt system, lalu konfirmasi pematian ketika diminta. Stop ECDIS task. Use the button on the config panel, which is on the general page. Click the exit button. Then confirm shutdown when asked. Shut down workstation. To shut down the workstation, click the Halt System button and confirm shutdown when asked.